Luna, stvarno ti hvala. Stvarno je bilo nevjerojatno. A da? Dobro, ali nisi još sve vidio, Pripremam neke predobre Ne figure. mislim na to, Luna, nego na ovo danas. Znam da si ti to organizirala. Simon, kako znaš? Nemoj mi reći da odjednom znaš čitati misli. Tvoje možda i da, jer te poznam dosta dobro. Iznenadila si me. Dobro. Ja sam najbolji špijun na cijelom svijetu. Ja sam Luna Valente, ne? Ne, u vicu... Čekaj, oprosti, ali ispred mene sjedi cura s glavom u oblacima. Da. Moramo biti na oprezu. Ne, Simon, stvarno. Nisam to mogla sama. Svi su mi puno pomogli. Svi su se jako angažirali oko ovoga, čak i Mateo. Mateo? Da, Mateo. Jako čudno, ali tako je. Sjećaš se neki dan kad si htio doći na probu, pa te nije pustio? Da? Da, to je bilo zato što smo ti pripremali iznenađenje. Ma daj, stvarno? Da! Ne bih nikad rekao da je takav. On ipak uvijek misle samo na sebe, dostavljačice. Da, znam. Ja sam pomislila isto, ali znaš što? Mateo se jako promijenio. Kako to misliš? Pa, gle, Gitaristiću! Htio sam ti reći da sam jako sretan što ostaješ. Bilo bi malo dosadno da se ne motaš ovuda po jam and rolleru i da ne radiš sve to što već radiš, jel? Da, i ti ne bi imao koga gnjaviti pa bi ti brzo postalo dosadno. Imaš pravo. Ne bi se imao više kome rugati. Dobro, mogu ti pomoći. Daću ti ogledalo pa se možeš svako jutro rugati sam sebi. dečki, možete li prestati s konstantnim svađanjem? Ovdje smo da slavimo, a ne da se svađamo. Hvala ti na savjetu, dostavljačice, ali ovo je između nas dvojice. Ekipa, ne želim vas tjerati, ali moram zatvoriti. Odlazim, gitaristiću.